Ndabasuhuje mwese, nitwa Jayce. Uramutse utekereje ibiri kuba uyu munsi ntiwakwibaza nimba byarigeze bibaho. Ntabwo twibaza nimba igihugu cy'igihanganye nk'Uburusiya gifite kuba cyatera igihugu cyoroheje nka Ukraine kugeza ubwo cyinjiramo imbere mu gihugu mo hagati kigasenya ibintu byose. Nitwa Jayce, uri kuri MTV Mwarimu TV, ndimo ndakwereka ibintu biri kugenda bitungurana. Ni intambara ishobora kwitwa iya gatatu bitewe n'uko ari intambara itunguranye kandi imaze kwangiza byinshi mu gihe gitoya. Muri Ukraine ubu ngubu bari mu marira cyane, aho rubanda ndetse n'abaturage bose badafite aho kwikinga. Nitwa Jayce, ndimo ndakwereka aka kanya uburyo muri Ukraine byifashe. Ni mu gihe ingabo za Ukraine zikomeje kwisuganya ngo zihangane n'ingabo z'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya ziri gusenya ibirindiro byose by'igisirikare cya Ukraine hirya no hino. Abaturage nabo bari kurira yo kwarika, ni mu gihe kandi abadafite aho berekeza ari bo benshi cyane. Impfu z'abantu ziri kugenda ziyongera umunsi ku munsi, abakomerekera muri iyi mirwano nabo bariyongera. Imibare imaze gutangazwa n'inzego z'ubuzima muri iki gihugu ni uko aka kanya Ukraine imaze gutakaza cyangwa imaze gupfusha abantu 198. Abo bose bamaze kubura ubuzima. Hanyuma rero abandi 1115 bo bamaze gukomeretswa. Aho ngaba bamaze gukomerekera muri iyi mirwano nibo abandi bamaze kuburira ubuzima muri iyi mirwano. Hanyuma rero muri iki gihugu tugiye kukwereka kuri uyu wa gatanu ndetse n'uwa gatandatu uko byari byifashe. Mu bice bitandukanye by'igihugu hagaragara bimwe na bimwe mu bimenyetso cyangwa se muri kimwe mu ndege za Ukraine zamaze kuraswaho cyangwa se zamaze guhanurwa n'ingabo z'Abarusiya i Kiev. Aha mu mujyi wa Kiev niho iyi ndege yaba yarashwanyagurikiye bitewe n'uko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ingabo za Ukraine zaramutse zikajije umutekano mu mujyi wa Kiev, ari naho iyi ndege yaba yararasiwe. Ni mu gihe kandi Abarusiya bobo bakataje kugenda basenya inyubako zose batekereza ko zaba zikoreramo igisirikare. Ni mu gihe Perezida Vladimir Zelensky ari we gipimo cy'Abarusiya ari we uri gushakishwa cyane hasi hejuru. Abarusiya rero barashe ibisasu ku nyubako isanzwe ituwemo n'abantu mu mujyi wa Kiev mu gitondo cyo kuwa gatandatu. Ni mu gihe kandi uruganda rukora intwaro cyangwa se uruganda rwa nucleaire rwamaze gufatwa n'Abarusiya mpiri. Ni mu gihe kandi inyubako zitandukanye zo mu mujyi wa Kiev zikomeje kugenda ziraswaho n'igisirikare cy'Abarusiya. Nkwibutsa yuko kandi Kiev uyu munsi yaba yigaruriwe n'Abarusiya bitewe n'uko ingabo za Ukraine zikomeje kugenda zicika intege buke buke. Abaturage benshi bakomeje guhunga umunota ku munota, kimwe n'uko abandi bakomeza kubura ubuzima muri iyi mirwano. Ikintu uri kubona cyonyine gusa ni umwotsi w'ibisasu, ni mu gihe nta tara ushobora kubona muri iki gihugu, usibye gusa urumuri rw'umuriro w'amasasu yaba arimo arasenya ahantu umuriro ukaka, hanyuma rero umujyi ukabasha kuba wagaragara. Imyotsi y'umukara niyo yiganje mu kirere cya Ukraine. Ni mu gihe kandi umunota ku wundi ingabo z'Uburusiya zigenda zisatira hirya no hino muri Ukraine, ziri kurasa cyane cyane ibirindiro by'ingabo za Ukraine. Nyamara ingabo za Ukraine nazo ziri kugenda zisuganya ngo zirebe yuko hari icyo zabasha gukora. Nitwa Jayce, uri kuri MTV Mwarimu TV. Amasengesho nakomeza abe menshi, naho ubundi intambara ya gatatu y'isi yose twamaze kuyinjiramo. Indege ya Antonov y'ingabo za Ukraine yamaze kuraswa kare. Kuri uyu wa gatanu igisirikare cy'Abarusiya cyahise kiyirasa itaranahaguruka. Hanyuma abaturage ubashije kwimukana utuntu twangu hanze niwe uri kubasha kuba yarokoka iyi ntambara. Ni intambara mu by'ukuri itunguranye mu gihe gito, ikaba imaze kwangiza ibintu byinshi cyane nk'uko bigaragara. Nitwa Jayce, uri kuri MTV Mwarimu TV. Utarakora subscribe waba watinze kuko ibyiza biri imbere. Ingabo za Ukraine nazo ntago zisinziriye kuko nazo zikomeje gukataza no kwisuganya. Ni mu gihe kandi perezida w'igihugu cya Ukraine Vladimir Zelensky atangaza yuko nta musore cyangwa nta mugabo ugomba kuryama, naze afata intwaro arwanirira igihugu babasha kuba bagarura amahoro mu gihugu cyabo. Yagize ati, buri muturage wese ubashije kandi ufite akabaraga afite inshingano zo kurwanirira urwamubyaye, afite inshingano zo kurwanirira igihugu cyiwe ku buryo tugomba kwisubiza agaciro kacu, maze Vladimir Putin tukamubona apfa nk'inyamaswa. Ni amagambo ya Vladimir Zelensky. Ati, ntirengagije yuko ari jyewe gipimo cy'Abarusiya, ni jyewe uri gushakishwa, cyane yuko ejo bundi mu gihe gishize bakomeje kugenda binjira mu gihugu ari njye bashakisha cyane.
Wibuke yuko uyu mugabo Vladimir Zelensky yabujijwe kenshi kuba yakwinjira mu muryango wa OTAN cyangwa NATO. Ikintu ari kuzira ni kimwe gusa, kuba yarinjiye mu muryango wa NATO cyangwa se OTAN kandi Abarusiya batabishaka, mu gihe Abarusiya batangaje yuko bazamufasha buri kimwe cyose, ariko akabasha kuba atajya muri uyu muryango wa OTAN cyangwa NATO. Uyu mugabo rero Vladimir Zelensky akaba yarabirenzeho akajya muri uyu muryango wa NATO. Mwibutsa yuko utarakora share wabikora hakiri kare kugira ngo n'abandi ubasangize ubutumwa ndetse bamenye byinshi. Abakoranabushake batangiye guhabwa intwaro kugira ngo nabo babashe kurwana, babashe kwirukana umwanzi ari we Abarusiya mu gihugu cya Ukraine. Inyubako zitandukanye zarasenywe, ibisasu bitandukanye byarashwe ku baturage. Izi ngizi ni intwaro ziri kugenda zihabwa abaturage mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bakwirindira umutekano ndetse banagarura amahoro mu gihugu cyabo. Vladimir Putin nawe ntatuje kandi ntaryamye ntanasinziriye, ni mu gihe akomeza kugenda yotsa igitutu ingabo za Ukraine. Abagabo basabwe kudahunga ahubwo bagategwa cyangwa se bagafata intwaro bakajya ku rugamba, nibagende kurwanirira igihugu cyabo bagarura amahoro. Usibye abadamu ndetse n'abana bato nibo bemerewe gusa kuba bahunga igihugu. Ni mu gihe Perezida Vladimir Zelensky yakomeje guhatwa cyangwa se yakomeje gusabwa kuba yahunga igihugu cye, ariko yabihakanye. Yagize ati, ntirengagije yuko ari njyewe gipimo cya Russia cyangwa se ari njyewe Uburusiya buri gushakisha, ntabwo nasohoka igihugu ahubwo ndarwana. Umuturage wese, umusore, umugabo ugifite akabaraga naza afata intwaro ajye ku rugamba. Abahoze mu gisirikare n'abakivuyemo bose basubijwe ku rugamba. Inyubako zo mu mujyi wa Kiev zikomeje kuraswa cyane, ni mu gihe kandi imodoka n'ibindi bikorwa remezo byose bikomeje kwangizwa ku buryo bugaragara. Abasirikare b'igihugu cya Ukraine ntabwo baryamiye amajanja nabo bakomeje kuba bagenda bisuganya kugira ngo babashe kuba bahasha umwanzi wabo Russia cyangwa Abarusiya. Nitwa JC, ibiganiro nakagaruka. Komeza ukande subscribe ndetse ukande share, uduhe igitekerezo, uduhe comment y'icyo ubona twakora. Naho ubundi ni ugupfukama tugasenga, ubundi ibintu birakomeye mu gihugu cya Ukraine. Harakuryama ariko mu gitondo iyo ubyutse uri muzima ubushima Imana. Amatara yarazimye, usibye umuriro wonyine niwe uri kumurika gusa. Nitwa JC, iyi ni MTV Mwarimu TV.